Sekolah Yesrianto, Meldi Syazefanya, Muhammad Ramadan Alif Aliklas, Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Ihsan, Mustika Anissa Putri, Nur Arzaidi, Putri Indairah, Raditya Muhammad, Rahmat Ramadan, Raska Almar Saputra, Ratu Ayu Cenara, Reski Ian Nur, Zesya Aulia, Tirza Riani, Wahdania R, Yari Bungo, Zekia Atina. Siswa-siswi kelas 9B dipersilakan naik untuk pengalungan medali. Andi Adika Putra, Adelia Kristina. Saya harap kepada Bapak Ibu Guru untuk menerima salam dari anak-anak kita. Jadi saya mohon di samping kiri dan kanan kita isi Bapak Ibu Guru untuk menerima salam dari anak kita. Andi Adika Putra, Adelia Kristina, Andra Pratama, Aulia Ramadhani, Azrian Pratama, Budirwan, Daniel G, Fitri, Humaira Siti Sahlasya, Leoni Bangu, Messi Haganta, Miftahul Jannah, Mau Fahriansyah, Mu Faisal Syah, Muhammad Kesi Alfarezi, Muhammad Nabil Zafran, Muh Zahran Zaki, Muh Indra, Muhammad Arkana, Nahran Aziza, Nindi Gabriela, Nur Aziza, Nur Kalsum, Nur Sri Wulandari, Puput Astari, Putri, Rahman Hidayat, Rahmayani, Rania Putri, Rara Ramadan, Zaskia Citra. Siswa-siswi kelas 9C dipersilakan naik untuk pengalungan medali. Ajeng Regina Putri, Aira Alvito, Alfredo Mardika, Akila Dwi Ayuni, Aura Novisari, Daniela Alexandra, Fatina Adila Ramadhani, Firos Putra, Hairul Ibnu Ali, Jason Daniel, Jordi Manuela, Keisha Angel, Kelvin Johan, M. Arsa, Mark Zain Sadiq, Muh Zaiful, Muh Alfan, Muh Nabil, Muh Nur Alif, Muh Adit Akbar, Nadira Tri Apriliana, Nur Ifa, Nurul Izzah, Riki Padang, Vinifa Stella Olivia, Saiful Alex, Safa Alfi Sahrin, Siti Hadijah, Tasya Matari. Siswa-siswi kelas 9D dipersilakan naik untuk pengalungan medali. Andi Akifah Humaira, Andi Azan Putra, Akila Nazwa Ramadhani, Arya Wirangga, Ivana Ramadhani, Farwansha M. Leo, Gilbert Augustario, Hanan Sarwa, Haura Rafika, Heno Aulia, Iva Rasyada, Ledia Putri Sakabi, M. Iman Arwanda, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Febriansyah Makmur, Muh Iksan, Muhammad Akbar Alfareza, Muhammad Rafi, Nabila Deswita, Laila Yuneva, Novaldi, Nur Fadilah, Nur Habib, Nur Hikmah, Nur Fadilah, Rafis Natsya, Rakat Abhiksan, Siti Mukmainah, Yuni. Siswa kelas 9E dipersilakan naik untuk pengalungan medali. Ahmad Rafi Al-Hadi, Alea Najila, Adin Marsendi, Amabel Gabriela, Andi Jelita, Arianto Pratama, Dasha Aditya, Fahri Agung, Kelvis Olivia, Johanna Novita Sakti, Kinanti adalah Ramadhani Ikram, Muhammad Lutfi S, Meirina Zahra, Muhammad Revan Panjaitan, Muhammad Yunus, Muhammad Farhan, Putri Syafa, Reski Nurul, Reski Rahmat, Reski Wijaya, Safira Afrilia, Samuel Mifti, Sherin Grace, Sinta Kusmawati, Sri Mulyani, Stevinia Lelani, Syahri Nur, Zahra Nur Kalbi. Siswa-siswi kelas 9F dipersilakan naik
untuk pengalungan medali. Afrianta R, Alvina Arifin, Alia Shivana, Amalia Zamzani Yusri, Asita Rahmadani W, Azahra Putri Atira, Aska Imania Sukri, Cantika Tri Ansari, Dewi Lestari, Dian Handayani, Febrianti Tanga, Ingri Anggraini, Isnul Khairi, Michelle Tarsamelia, Muhammad Rayyan, Mufti Hatul Jannah, Mufahri, Muh Akbar, Muh Aswar, Muslimah, Nabila Az-Zahwa, Nur Halisa, Syifa Armanda, Trisha Oktaviani, William Howard, Zader Manera. Siswa-siswi kelas 9G dipersilakan naik untuk pengalungan medali. Abdurrahman Juni, Alif Saputra, Andi Halisa Zahira Mukhlis, Andi Nurul Hasana, Arinda, Arun Ganda Dewata, Asriani Putri, Aulia Nur, Bintang Satria, Darussalam, Fahri Alamsyah, Fatima Az-Zahra, Gaila Sekar Heda Sutrisno. Jasmine Hayrinia, Jihan Ramadhani, Muhadsir, Muhammad Safwan, Muhammad Yasin, Nur Muthiyah, Nur Alisya Harahma, Putri Anggraini, Rasti Aulia, Riris Amanda, Siti Aurelia Ibrahim, Fadel Ahmad Abisam, Hanum Purvita Ningrum, Isma Cinta Mariza, Muhammad Alif Abimanyu, Muhammad Dizi Hoshi, Maura Ayatul, Muh Revan, Muh Danis, Muh Rahmat, Muh Rido, Muhammad Al-Faiz, Mutia Umi, Nadia Kamila, Naila Valencia, Nur Akila, Nur Aulia, Nurul Agustina, Zakila Henza. Siswa-siswi kelas 9I dipersilakan naik untuk pengalungan medali. Abdul Wahab Malik, Aisyah Nurul Makfira, Ananda Humaira, Anastasia, Anis Mirziatra, Mu Fahmi Al Gibran, Mu Uka Saputra, Muh Agung Indra Agustin, Muh Andika Irsyadi, Muh Zaki Ramadan, Muh Iman Safwan Ramadan, Muh Rafan, Muhammad Ibrahim Abulia, Muttahir, Naurat Sabita, Nur Ashika, Permata Ismaili Yunia, medali. Andi Najwa Fitri Azhara, Ahmad Fakih Sulemi, Ahmad Nur Fatan, Alfian Indra Kusuma, Alia Zatul Iza, Al Syafira Ramadhani, Andi Lutfi Henry, Andi Nadia Kamila, Andi Nurul Isra, Aulia Arifin, Fariza Nur Fatsana, Gwen Regina, Muhammad Reski, Muhammad Ridho Adrian. Muh Alif Zil Ikram, Muh Farhan Kausar Malik, Muhammad Ashil Azim, Muhammad Farid Wajid, Muhammad Sajid, Najwa Setiawati, Nurul Aziatha, Nurul Syifa'ah, Oki Nur Ibnu, Syifa Afiyanti, Siti Fitreski, Suci Arsy, Talita Syarifah, Zahra Mahrid.
Weh, kamu mau ke Budi? Akhirnya. Satu kata akhirnya. Akhirnya dan hasil juga. Belajar, jangan cari cewek.